may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas, Renato Lakay, awanen maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano kumaagumatang da tao, kat awan mat kwarta ang maigatang. Ag per kilo ka pailaang ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang day je ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pa'y mat Apay nga aguray pay laang, kat awan nga rudon maigatang iti bagas. Bayam pailaang tamaurnong ijay. Anya? Umutang ka laangan iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababae ng ti umutang ken Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo ana imbag ken kuana, bakal... Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamot ken kanakong, anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw, anya day jay aya. Amangan kunak no mabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Wen, Nana. Agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nilakay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangak, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng itamare. Wano, ornungan nyo. Isumat ti kayat nilakay ko. Madimot laeng numaur-urnong mare. Amangan numayadjas to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan amare, mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motoryo day jay? Un mare, iso day ta ti may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbagla a pag-service numapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mat ti presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay? Ay nawaw, plano para iti. 2 abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamutan. Agap-apurakan samot bakit? Wen ata madimat laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust da ti presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka di tinaurnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak inton bigat matlaang. Kasta nakababain matlaang ngamin kini Nana Linda. Agasam je 2 abulan asaan taan nakabayad kang kuana. Naibus paikit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare rinataw. Si kakit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare, agpasyudadak man, tasingir ti bayad tinateng mi. Kunak tumay. Bareng adda masingir ko Adda day ta paray. Nangina tinateng itakal. Natsambaan tayo ti mayat apresyaw. Wen,
Ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta ti masurot pareng. Nadaman diferensya ti presyo. Kat sigurado basit laang. Sa bagay mo't yun di Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka matla mataktak pareng. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka naman, bakit? Agsingir? Wan, Isumot lagayam amayat ti purmana kas jay mo't atalaga ray jay no panagsisingiran, bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umay asabado, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan, tapno manayunan. Okay. Ti planong nga aramiden ta ije garden nga matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan, tapno adda ila ako ta. Barang matsambahan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ije kusinan, tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasaya at mat, ta sinong batam ti awag ko. Itay pay nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako Sa dino ti ayan mo, katrabien. Awan samot kan plano mga agawid. Adak dito yanda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita, kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga rod, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingirak tulangan o agawid aklita. Kaano nga rod ti panagawid mo dito Makitan tuman. Sa anak pa asigurado. Ay nawaw, kasano nga rodin ti trabaho ije garden. Si kapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtudak langan iti gunggunap. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ang dayta bakasyon mo. Kumusta nga Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jack amo, mare. Ay nawaw, apay adi mo amo Mari. Jack amo tawan pa'y mat anagawid. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad day jay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mari, narigatan, ang mga numailawan na maigastos. Marurudak nga rod mare. Tinapatag kat kumpleto ti yawid na abayad tinatengyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y ang makabayad nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, taagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingirang kat tila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din nana, barang agawi dun. Sapay syudad day jay, ado ti sulisog ijay. Day tangarod nana, sakit ado ti mabasbasak, kan mangmangag ko ang madukdukutan. Aduda nga road, nang runa ijay syudad, no napanda na kiin-inom dita, kat nabartag da, ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rod nana. Sa anak pa yan ang nakaturog, iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid Malas, bakit? Malas te. Binarat da tinatengta. Anya, kasano ang napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da mari bebang. Wan ta sa balimot nga rod ti supplier dagi jay. Dahito lang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang. Di resibo ngay. Jakon inahala iti asar ko, bakit? Ma-stressak iti dayja supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason kalaang. Agpaiso, pudno ti bagbagak. Di oras siya dagpasyudad tada kayo tagsarita iti supplier ta. Kas iti sigot a supplier ta gayam dayja bakit? Rupat kwarta. Bayata kunti inutang mi abagas nana. Ay, kamaudyanan na, makabayad kay mutlaangan. Pasensya kayon anana. Italaang nga agbayad kami.
Simangpet ka din nila kay Mau. Wan, nana. Ay nawaw, apay nga rod akas ta ti itsuraem, madlaw analiday ka na kong. Kasano mo nga nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano na pasamak dayta, kat nanginamot tinateng, natsambaan nyo ti mayat apresyo. Wan, nangina tinateng, ngam binarat kanumanan ti supplier me. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay Mau. Wan nga rod, nana. Binarat nga ta ti supplier, wenno addala sa bali anang igastusan na itibayad tinatengyaw. Uray siyak, nana. Agdwa-dwa akmet. Kasla imposible mat no kanayon abaratan da. Agimbistiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita ta, mare. No awan aramidem ita, ah. Awan medkit di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan ta nga eh. No okay laang kang ka. Mabalin a makita ti resibo tinatang yu, mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare. Wen ata simangpet nila kay ko nagsingir. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinatang. anya, binarat damanan. Wen nga rod, mare. Manula ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. Ti resibo ngay mare. Di na kano inala ah, tamaasar launa iti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot, saan ati supplier yung mare? Kasaritak ko mati supplier mi, ngamjak amo tinagan na. Uray ti istol number da, jak amo, tasaan mo't nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare, ang mga no agul-ulbud meten nila kay mo. Ang mga no rason na laangan dayta. Mutoy man dagiti resibo tinateng ta fortun lakay. Ay nawaw, an-an mo mo't bakay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas, kayat nakano ang makita ti presyo. Apay ka numay? Wen ata binarat kano ti supplier tinateng da, sakit adumot ti inlako da, ngam ti inlako ta. Ang mga nagululbod ni Renata, bakay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier daw wenno nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagiti resibaw. Makitkitam dagito a resibo, Renato? Ay nawaw, resibon samot tinatang da fortune day ta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan, ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da ah. Agpudno ka man kanya. Talaga ka di binarat ti supplier tinatang tawin, no? Ay nawaw, mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samutan asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural, at dala ta diferensya na dayjay. Itad mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanan indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay? Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay? Iso abay amon. Agkita ak tulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong. Wen, nana. Mabiit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Data surflat ta, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renatong itad kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw. Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinarat da, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalag ko kung kwa na, nana. Isu ati adday ti panunot na, ket nalaka amayalis ti alipuspos mo. Saanin ita, tagimbistiga ako, nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Kita nyo amadamati ina na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Anya day taya? Ay nawaw,
Agin di ammo kapay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Ah, nangalami ti dayta. Iti bulsa ti pantalon mo labak ah. Ah, anya? Saan da maggayam a binarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nang ipipanam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwam? sana kasta bakit? Adala emergency Sana nga siya ti ulbudam kung aktumat? Oh. Iruan mo ti bayad tinatang ta, no kaya't mo atulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidam mat? Unlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano na duktala ni Jocelyn. Kat saan lang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dito pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akastatar aramidan na. Una, kanayon kanumot akas di ti ibagana ken bakit na, nukas na nga agsingir. Anyan, di kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangus-usaran lang ata kadagiti kwartara. Day tati saan tayo nga amulakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga ammo. Ken, anya pa lang tar aramidom dita. Apa di kag sagana. Kat amumot nga dama arami di garden ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pa'y? Ay nawaw. Agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang agtinulong ta. Agtinulong? Una. No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. Anya nga rod ti planom ita. Agkita kalangan iti tangdanam. Tano siya, busy akmat amakitang dan, tapno adamat kwartak. Iti anya aga po amakitang tan ka. Kat adda nga rod trabaho ta iti garden ta. Garden mo lang ah. Manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod na. Narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main, bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay nana, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launa anana, no di nakabailan ti mangtangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan ay anya nga minon ti gatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, ta isupot ka. Nana, may salata man a sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden me. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan ta nasakit tinakam na kan ka. May barbang nga rod ti kasingar aramidon na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dayta ti dinar aramidon nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lata no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, lukluk-kwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato? Pangasim ka di at tulungan nakmat iti trabaho bakit? Awan mo't mayat amakitang dan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itad titang danda. Ay nawaw, parikot mo matanday ta ah. Please matan bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan mabalin? Anya? Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. Talaga ka di atinak mapakawan? Uray mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itad ko amin ti bayad tinateng no agsingirak manan. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya?
Amok nga agpatinggala ang mananday ta iti sao. No ipanagnakukin ka nagbalbaliwak. Mapakawan nga ta. Depende lata ngam no ita, talaga nga awanan pa nagtalakkukan ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwak kung bakit. Promise. Ipanagnak ko day taking ka. Iti kasta. Mapakawan na kon. Ay kat aramidem saan la ang aday ta agsao iti inuulbud ti paglaingam. Ay nawaw! No di mo amo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang tu ti kanito a mauma. Kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.